دانستاندنەکان لە نێوان ئەمریکا، ناتۆ و ڕووسیا لەبارەی ئۆکراینەوە بەردەوامە. ئۆمیکرۆن سەرتاسەری ئەمریکای گردووەتەوە و ڕۆژانە بەلای کەم 9 ملیۆن کەس توش دەبن. پزیشکانی ئەمریکایی دڵێکی بەرازیان بۆ نەخۆشیەک چاند. تەماشاچێی لە خۆشەویستی دەمەتان خۆش لە واشنتن دیسیەوە خۆشەتنەوە ڕایبەرنامەی کورد کۆنەکشن. من جانێتی ئیلان ئومیدوارم دەمێگی خۆش وەلمان بوونە سەر. سڵاو و ڕێزێن من ساڵح دەمی جەرجی بۆەوە بینەر هێژا فەرموو ئەمژێ ئەمریکایە دەست پێ بکەن. جورەیە ئۆمیکرۆنیا کۆرۆنای نها لە سەرانسەری ئەمریکا دە ئاستێکە دنا تۆمارکردان دەیە ڕۆژانە لەسەر هەڤ ئەمریکا 9 ملیۆنێکە کەیسێن کۆرۆنایە ڕادگهینە. نها بهتری 138,000 ئەمریکی لە نەخۆشخانەیانن و گەلێک نەخۆشخانە ئیدی دیگەنە ئاستەکێک و ئالاو و ئامێرێن وان تێرە ناکەن. کاربدەستên ساxlemiya Amerîka hûşdarî dan ku Amerîka keftiye ber mezintirîn pêla belavbûna vayrûsa korona her ji dema ev pejiye derkeftî. Rêvebera navenda kontrolkirina nexweşiyan Dr. Rochelle Walensky dibêjit rêja pêkeftiyên Omikronê bi awekî berçav zêde bûye. Herçend de zarok kêmtir dikevne nexweşxana da lê hêşta yek ji her 4 zarokên vaksîn wernegirtîn nexweş dikevin. Niha em nêzîkî qeyranekê ne qet wiha çê nebûye. Corê Omikronya vayrosa korona astekînî li Amerîka tomar dikit ku navinciya pêkeftiyan 668,000 kesên pozîtîvin di her rojekê da. Kesek ji nexweşên Covidê bawer nedikir ew dê gelek nexweş bin. Nexweşxane li seranserî welatî bi tinê dikarin 17,000 nexweşan di rojekê da werbigirin. Lê astê bilindiyê pêkeftiyan korona bandor li ser hijmara karmend û cihî bû nexweşên korona û yên nekorona di nexweşxana da dikit. Bi dirêjahiya karê xwe min ev nedîtiye. Zêdebûna Omikronê dibistan li Chicago naçar kirin vegerneve bû xwendina online û girjî kete di navbera mamosta û şaredariyê li ser rênmayiyên COVID-19. Li New Yorkê şaredar Eric Adams dibêjitin vaksînkirina naçarî li dibistanan em berçav digirîn. Li vî welatî vaksîn li dijî sorka û nexweşiyên dî heye. Şaredarê Wîlayeta Kalîforniya Peter ji 200 novedarên niştimanî bi ser pêncîn cihên taqîkirina koronayê bo alîkarîkirina karmendên saxlemiye belav kirin ku zehmetiya bi destxistina taqîkirinan egereka serekiye bû zêdebûna pêkeftiyên koronayê li wê wîlayetê. Sepandina wergirtina vaksînê bûye cihê nakûkiyan heta ev nakûkiye gihiştîne astê dadgeha bilind a Amerîka. Lê heta amadekirina vê raportê hêşta dadgeha bilind ewa parêzgar kontrol dikin biryar li ser daxwaza rêveberiya Serok Biden derbarê vaksînkirina naçarî bû karmendan nedaye. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. هاوپەیمانی نیونەتەوەی دژی داعش لە کۆتایی ساڵی 2021 کۆتایی بە ئەرکی شەڕکردنی خۆی لە عێراقینا و ڕۆڵی ئەو هێزانە لە چوارچێوەی ڕاوێژ و ڕاهێنانی هێزە عێراقیەکان دەمێنێتەوە. ئاخۆ ئەمە چه کاریگەری دەبێت لەسەر بارودۆخی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا بە تایبەتی لە شەڕی دژی داعشدا. کوالسیۆنە ناونەتەوەیی یا شەرێ دژی داعشێ بداویا 2021 de dawî bi erka xwe ya şer li Iraqê anî û rola wan hêzan wê bimîne di çarçoveya şewremendî û hînkirina hêzên Iraqî de. Gelo ev yek çawa wê bandorê ser rewşa şerê Daişê li Bakur Rojhilatê Sûriyê bike. Piraniya şarezayên rewşa Iraqê û Sûriyê dibêjin got di milê ewlehî de girêdanek di navbera Sûriye û Iraqê de heye. Sînorê hevbeş di navbera Iraqê û deverên Sûrî yên jêr parastina Hesedê de nêzîkî 306 kîlometre gopiraniya wê li rojavayê parêzgeha Dêra Zorê ye goşaneyên Daişê li wir pir akîv in. Berdevkê hêzên Sûriyaya Demokratîk Aram Hinna dibêje got odeyên hevbeş di navbera hêzên wan û Iraqê de erka wê ya sereke ewlehiya sînorê hevbeş e. نحن في قوات سوريا الديمقراطية بشكل طبيعي نحن ام وەکە هێزین سووریا دموکرات بە ئاوایەکی نۆرمال سنوورên عێراقی bi dirêjahiya wê diparêzin. Em bi odeyên hemahengîya leşkerî digel aliyên Iraqê ve girêdayîne û bi rêya vê hemahengiyê em operasyonên aktîv li dijî
شانەیەن داعشێ یان ژی لێ دژی تەفگەرین تیرۆریستان پێکتینن و حەیانها بە ئاوایەکی باش دەرباز دبن. هەروەها تێکەلگین مە یەکسەر بڕیاوان ئۆدەین هەماهەنگی هەنە و ئەف هەماهەنگی بە ئەنجامێن باش هات خویاکردن دوواری ڕوبڕووبوونا تەفگەرین تیرۆریستی و دگرتنا گەلک تیرۆریستاندا ئەف یەک هاتیە دیارکردن. ئەم تەکەزی لەسەر گرنگیە پەیوەندیە هەفبەش و بەردەوامیە vê yekê dikin da ku rê neyêdan ku şaneyên Daişê aktiv bibin an jî metirsiyan li ser herdû aliyan çêbike. Li gorî biryara Amerîkî dê 2500 leşkerên xwe ji Iraqê vekişîne. Li gorî şarezayan got ev yek wê bandoreke mezin li ser karîna artêşa Iraqê di şerê Daişê dibike. Pisporên rewşa Daişê li Sûriye û Iraqê dibêjin got rewşa ewlehî li Iraqê yekser bandorê li ser rewşa Bakur û Jilatê Sûriye bike. Dr. Nasir Haj Mansur dibêje got bejahiya Humsê ber bi dêra zorê ve li Sûriyê bi bejahiya parêzgeha Neynawa heya çiyayê Hemrîn li Iraqê bi hevgirê dayîne. روجلاتي حمصي حتى روج أباي خارقيني وجاي همرين واناد ومنطقة ورتيده منطقة كبر استراتيجي وكبر حساسة. حكومة العراقي تشتي خويادك بشكل وينها وهزيوي عسكرينها أري هناك سركفتين شكرن بتحالفان أبناء تبير بقرصونان أبناء تبير اللي بتني خو نكاروان قربي هاني شابيك بيني وداعش بده سكن عندهم بالتواي. لعليك دن هيا كيجان راديكو وهيزن عراقي آمده بن جبو بهزبونا داعشي ترسياكو ازمونا 2014 جارك دن دوباره ببه دروشا فكشاندنا هيزن كواليسيون روشا سياسية خراب لسوريا وعراقي اگرا وگرا داعشي جارك دن بهز دبه شوبينر باور دكنگو ميليسن بسر ايران دا لسوريا وعراقي وسودي جوي روشانو بكن زانا عمر دنگي امريكا نافچيا شدادي. لە تورکیا هەرچەند بەهای دراوی بێگانە دابەزیوە بەڵام بە پێداتەکانی پەیمانگای ئاماری تورکیا هەڵاوسانەکە ڕوون و دیارە ئەمە هەروەها ڕەنگدانەوە و کاریگەری بەدی هەبووە لەسەر بازرگانی بچووکەکان کریارەکان و هەروە کڕێنەکانیان. پەیامنێرمان لە ئەنکەرەوە ئەم ڕاپۆرتەی ناردووە. li hemû bazar û sûkê Enqerê mijara yekemîn bilindbûna enflasyonê giranbûna bihayê ye. Him kiryar û him jî esnafên Enqerê ji vana gazinc dikin. Li Tirkiye diravê biyanî herçiqas bikeve jî lêsaziya statîstika Tirkiye TÜİKê enflasyona sala 2021 sedan 36.08 diyar kir. Ev yek jî li ser kirina mişteriya xwe neyînî nîşan dide û esnaf jî ji giranbûna tiştan dilnexweşîne. Ahmet Mutlu bixwe xwedanê restorantiye berî pandemiyê bi şiklekê be debara xwe dianî. Lê him pandemî û him jî rewşa aboriyê hemû karê wî têkel kiriye. Bu işletmelerin görüldüğü gibi öyle kiraları 1 lira 2 lira... Saziyan bi perê piçûk neşên serpiyan bisekinin. Ez her meh 25,000 kiriya dikanê didim. Berî pandemiyê li vê dikanê 40 kesan kar dikir. Ana 10 kes kar dikin. Sedemavêtinê pandemî nîne rewşa aboriyê Tirkiyê û bilindbûna enflasyonê ye. Li Tirkiye êdî li ku ye rojane biha têne gorandin. Ji vî him firoşvan û him jî kiryar gelek ecizbûne. Nurcan Aktay xwedana kafeyê ye. Ew dibêje em ne aramin. Lê mişterî jî ji me nearamtirin. Gelir zêde bû lê gider jî zêde bû. Ji ber wê wê jî li me neket. حاصل كلام ام va nezi saleke belê hem çareser ne bu hem jî em bideyna xwe berdewam dikin jiyana xwe berdewam dikin. Fiyatı hindeki giran ama mecbur millet dixwe. Mecbur dixwe yani teze sezona vebiye ya. Sezona maseki vebu millet axın dikin tên destinin dixwen. Daxwazê gel ew e ku ev qeyrana aboriyê di demeka herî kurta were çareserkirin. Lê pisporin aboriyê vê rewşê derî siyasetê nabînin. Yani siyasetle ekonomiyi ayrı ayrı düşünmemek lazım aslında. Em nikarin siyaseta aboriyê ji hev de cida bikîn. Dema kîjeya siyasetmedara bibe desthelatiya yekem car dixwaze ku
فایده کم کن و اوه کارکی سیاسیه لی مخابن دکارن فایده هرگاف جبو آبوریه نبده برسف لی ترکیه فایده بلند به و افچنده جعالیه که دا باشه و جعالیه که دیده خرابه. لترکیه پسپورن آبوریه داکتن و بلندبونا فایزه به بلندبونا پره بیانی و دبستینن. لی اف یکشی باندورا خواه یکسر لسر بازار دکه و باهاین هر تشتی بخورا گراند دکه. ایوب دمیر، دنگ امریکا، انکره. پزیشکین امریکا دل برازکی خستن جه دل نخوشکی وکو هولدانا داویا پاراستنا جیاناوی و هرچندی که هین زویا زانبن برینسازی سرکفتیه او گاوه که بالکشه که زانیار به 10 سالان کار دکن جبو و گوهستنا اندامین آجلان بو مروفان. دکتورین زانینگه پزیشکیا مریلاند گوت پشتی 3 روزان جه و گوهستنا دل روشه نخوش باشه. نخوش 57 سالی به ناو دیوید بنت که گلک نخوش بو و درفت نبو دل مروفکی ورگره روجا این برینسازیاوی جارا یکم دیار کرد که اندام کی آجلان دکاره وره و گوهستن بو مروف بی کلاشوی نخوشی باوی کی راست رد بکه تیزانین که بونه که مزن ده اندام بخشکری مروفان ده هیا و اف دهیلک و زانیار هولا و گوهستنا اندام آجلان بو مروفان بدن سالا بوری تنه 3800 دلن بخشکری هبون که هجمار هری بلند بو لگور تورا یکبوی یا هف پارکرنا اندامان هجای گوتنه بره هولدانین و گوهستنا اندام آجلان بو مروفان تک چونه ل جیاوازیا و جاره اوا که برینسازیا مریلند گوهرتنه که ده جینین وی برازیدا کرن دا کو شکر ج شانین وی باویژن او برپرسه ده بر رد کرنا لاش ج اندام را. باب ساگت هنرمندی کمدیانی امریکایی که بر رولی وکو باوکێکی خۆشەویست لە بەرنامەی تەلەڤیزیۆنی فۆڵ هاوسدا ناوبانگ بوو و هەروەها پێشکەشکاری بەرنامەی ئەمریکان فەنیەس هۆم ڤیدیۆ لە نۆیە مانگەدا ماڵاوایی کرد ئەو تەمەنی 65 ساڵ بوو. باب ساگت لە ڕۆژی لە هۆتێلەکەیدا لە شاری ئۆرلاندۆ لە ئەیەلەتی فلۆریدا بە مردویی دوزرایەوە. بە پێ راپۆرتی پۆلیس هیچ گەمەیەک و یاخود بەکارهێنانی کەرەستەکانی هۆش بەری لە پەیوەندی بە مردنەکەیدا نەدوزراوەتەوە. ساگت لە ئیالەتی فلۆریدا لە گەشتێکدا بوو بە ناوی من نەگەتیڤانە گەشتی کۆمێدی ناکەم. هۆنەرمەندانی هاوکاری زۆر غەمبارن بە ماڵاوایەکەی بەتایبەت جانستامۆس کە لە فۆڵ هاوس کاری لەگەڵدا کرد ئەو دەڵێت من قەت هاوڕێکی تر وەکو ئەو نابێت. ده دمکه دا که امریکا و روسیا ده آخافترین خوین روژا دشمه ده جهو دورمان پیودار پنتاگون جان کربی گوت روسیا بلافکرنا هزین خواه لسر سینور او اوکراین کم نکریه. وی گوت وان هز لروجهلات لباکور و لباشور جی بلاف کرنه و ما تگو هرتنین مزن ندیتنه. موسکوی دورا 100,000 سربازن خوال لسر سینور اوکرانیا بلاف کرن ده گاوه که ده کبویه جه خمن امریکا و هفبندین وین روجاوا. ده دشمه وند شرمن جیگرا وزیر دروی امریکا و سرگی ریابکوف جیگره وزیر دروی روسیا لجنیو کامبون جبو آخافتنین جناورنا گرژیان. ایرو سهشنبه کرملین گوت که ته گشبینی دوروار آخافتنان نبون. پفدار کرملین دیمیتری پسکوف ده کنفرانس که ده جپیامنی را گوت هنزوی جبو گهشتنا انجام آخافتنین که گوت او وکری و راست بون. جبو رونی کرن و شیرو کرنا و مجارین ها ماموسته اکرم اونن شارزای پیوندی ناونتوی بر ریاسکایپ ج موسکوی به مرایه دم باش ماموسته اکرم تو دبیجی چما آخافتنین امریکا و روسیای به سرنکتن یانجی او گشبینی ها نبو الحياة تمد فرصة كالكي خرج دمكريز دروجة بيدية وشخو باور دكن فرصة الجدينة دولة قلت أمريكا وروسيا كبريا دروجة الجنوب دست بكر دو بير دو إيدوك دان يعني أو فرصة باور دكن مثلا أوكرانيا بلكي مستري كاك صالح درجة مثلا أوكرانيا خرچاكي تكلية نابرة دولة قلت أمريكا وروسيا دولة قلت أمريكا وروسيا نها دشکلوانی هری مزدن پروبلمی وانی هری مزدن که
لسر اوروبا لهوناك لسر تبايا اوروبا لسر اولكاريه اوروبا امكار وربيجن لهوناك دولت قلت امريكا وجناب تزانتي تكشنا سوفيتي قال لك اندام حصار شوي بريك يكون اندام الناتو واللي قال لك ولا طالع دولت قلت امريكا قال لك هو كيف تشكرن نهار روسيا دبيجي خودی گرابی لگورت فقط بريك دما غرباتشوف وريغن قريب ويدني دولت اگرتی امریکا ولات روزا سوز دابون که اوی ناتو فرح نکن و پیشتی وی او سوزا خانه تربیه سوزری سکین فرح کردن هر چقاس روسیا نو هاد چه بیج روسیا بیج لازم خبر کی جناب تزانی بریا چنداکی که وقت بریا واجبیانا روسیا وقت پیشنهاد خود دولت اگرتی امریکا پیشنهاد کنه چند نقطه اساسی از کار بیریم یک جه مثلا که دبی ناتو و گر حدودی خوی سال 1907 لازم لوجستي غارانتي بدن روسيا بيناتو فرحنا بالسر حسابي وكولاتي واوكرانيا وجرجستان وشار اويل سر اولكاريا اوروبا توايل هبكن يعني حتى باشا ما مستأكرم از اجبو يعني بتايبتي بحثا فيكم بني بكن يعني داخواز روسيا راس راس فيكم بني دا اوكو اوكرانيا نبا اندامك الناتو يعني كو ناتو قبول نك اوكرانيا وكو اندامك الناتو لبرامبر ويجي امريكا وهفال بندن ويد ناتو دا دبيجن افتشتكي نجري داي بروسيا نجري داي بامريكا دا نجري داي اوكرانيا بخدايا اف برسكريك تشاوت كارا به چارا سركرن نافينا بانده بله پرسک راستیش خود به پرس رونی به هناکی از دخوازم بیشن یعنی پرس راست اوکراینیا دروژه میده لیوک بگو یعنی پرس اوکراینیا مستر روسیا دخوازم دولت اگرتی امریکا با آوایی که لسر اولکاری اروپا توایل هم بکه یعنی و جنابه دزان روسیا نبس مثلا اوکراینیا یعنی حتی دبیجه دولت بالتیکا دولت وقت رومانیا و بلغارستان وقت مجارستان الدولة ناجي لازم وقت ناتو هل يعني تقرر خانكي سسبك يعني روسيا تحسبين هنا نهائي وان ودولة قلت أمريكا هرشقة سوفيتك شو لهنا أو دولة قلت أمريكا لسر أم حتى أمكانها قبل زمانك هي ذكري أم بيجن لسر بارفكرنا أوروبا هن لهف نكرنا بلکه افج بیانه اف دروژه داوی دست میکردن اساس درکی اوکراینیا بهتر یعنی راست اوکراینیا پرچاکی وجبینه لی پرسیده وقت بیجی مستر باشه ما مستکرم یعنی اگر ام بدن برچوان کو انجام وی وان کومبونان یعنی نه ارینی بن و دمه و باندوره بده سر کومبونا پیش بینا کدناوینا ناتو بگشتی و روسیا ده ببه قناعت من كاسال از بخون حال موسكو وبقاندي از موسكو شوفينن يعني هلوستا روسيا او كجوفا او دبيجن اساس يعني اوي حمو جيفيني اي ددا واساسيا يعني جيفينا اب ناتو وجيفينا بكونسيا او لكاري يكتي اوروبا اوي اساس اوي جيفينا اب امريكا لكن اوي بشكل كي بدواجه حد جيفيني داوي يعني روسيا ده حاسبين جيفيني واني بامريكا شيء انجام جدر كذا اوي حمان انجام اوي سر جيفيني واني بناتور وجيفيني واني بكونسيا او لكاريا اوروبا اوي بك جبوي روسيا باشه ببوره ما مستجبر دما ما كيما برسا من الدين اول اگر هاتو اف انجام نينيبون نجيشتن ام بيجن انجامان تري كفتنان حردو الي ودمه والروس يعني بيشبينيا وكيد دبل روسيا كو روس براسي ايريشا اوكرانيا بك ودرباسي اوكرانيا ببا هاجل جناب تزانه بريا جدينا بوتين حتى يبنى بروزاموان على كذا وهي حتى يبنى هذا بوتين ذكر يقول يحجر انجامي تو انجام جيفيني هيك الدولة قلت امريكا ام بكر وبناتو بكر درنكه يدي روسيا بخوا او كاربه او بخوا برياري بالاوي تشبك وحتى ذكري بوتجي دكتور هيش نالهيويه بالاوروبا ان جيني دنيا دكتور يعني ناتو ودولة قلت امريكا خالد الزلال بو ما مستأكرم أكرم أونن شارزاي بيوندي نافنة تويتج موسكو مرابي جالك سباس بوداماته.
سکرتێری گشتی ناتۆ جینز ستۆلبەرگ لە ڕۆژی دووشەممە دەی ژانڤیە ڕایگەیان کە دانوستنە ئاسایشەکانی نێوان رووسیا و ڕۆژاوە لەوانەیە ئەم هەفتەیە هەموو کێشەکان چارەسەر نەکەن، بەڵام دەتوانن ڕێگەیەک بۆ خۆلادان لە ناکۆکیەکان دابین بکەن. لە کاتێکدا بەرپرسانی ئەمریکا و ناتۆ و رووسیا دەستیان بە دانوستاندن کرد، دانیشتوانی کیف دەڵێن ئۆکرانیا دەبێت لەم جۆرە دانوستاندنانەدا ئامادە بێت لەبەر ئەوەی ئەوان وا بیر دەکەنەوە ئەمە ئاسایش و ژیانی ئەوانە کە لە مەترسیدادایە. کاربدەستێن ناتۆ باوەڕ ناکن و ئەف دانوستاندن دە هەفتەیەکێدا تەڤایە پرسگرێکن رووسیا و ڕۆژئاوا چارەسەر بکن لێ دەبە ڕێ لە شەڕێکی بگرن. ئەف هەوڵدانên giring ji bo çareseriyeka siyasî ku rê li berdem şerekî çekdarî bigret. Ji ber vê yekê em bi niyazeka baş diçine danûstandinan û amade ne ji bo miştûmeriyê li ser kakila pirsgirêka. Lê di heman dem de em ê guhê xwe bidine hemû nîgeraniyan Rûsya. Bi alîxwe ve karbidestên Rûsî dibêjin peyamên ji Washington û Bruxel derdikevin nehan derin. Moskwa dixwaze êdî berfirehkirina NATO berefroşelat bi taybetî endametiya welatên berê yên êketiya Sovyet rawestîne û her wesa tevaya çalakiyan li wan welatan ragirin ku piştî sala 1997 bûyne endam. Li heman dem Ukrayna ku Washington û NATO piştgiriyê lê dikin dixwaze Rûsya leşkerê xwe ji sûnorên wê derxe wek garantiya serketina danûstandinan. Divê em hemû zanî bin ku daxwazên Rûsî ji hevalbendan nabe wek helwestê danûstandinê be. Heta ku tankên Rûsî ji snûrê Ukrayna dernekevin, nabe êrişkar şert û mercan danin. Ji ber vê yekê careka dî ez dibêjim, gotûbêjên min li ser garantiyên ewlehiyê bi vekşîna leşkerê Rûsî ji axa Ukraynayê dest pê dike. NATO û Washington kêf piştras kirine ku çi biryar bêy Ukrayn nahêndan. Egerçî niha welatiyên Ukrayn dixwazin hikûmeta wan cih li dor maseya danûstandinan bigire. Divêt Ukrayna di nav danûstandinan de amade be, ji ber ku ew rasterast girêdayê ewlehî û jiyana wê ne. Nîva xelkê Ukrayn bawer dikin ku gefeya dagirkirina welatê wan ji alî Rûsya ve rast û durist e. Nêzîkî 6 ji sedê ji wan digel Hindê ne referandum bêkirin ka eger welatê wan bibe endama NATO yan ne. Ji sala 2014 were hêzên Ukrayn şerrê wan hêzan dikin ku Rûsya piştevaniyê li wan dike. Şerrê ku heta niha 15,000 kes tê de hatine kuştin. Hêzên berevaniya Ukrayn jî ne gelkê gejbînin li hember danûstandinên ku tên kirin. Tiştê ku niha ez dizanim ev ye, heta ku ez li vir ez wan danûstandinan nakim xema xwe ji ber ku baweriya min ew bandora dramatîk li ser rewşa li vir nakin. Li roja eyên wezîrên derveyên hevbendiya NATO civiyan ji bo gaştina helwestekî hevbeş li hember daxwaza Rûsyaya ku dibêje divê NATO dev ji ber firehkirina hevbendiya xwe beref rojhilat berde. Helwestê sekretêrê giştiyê NATO jî vebirî bû. Ne biryara Rûsyaya kakî bibe endam di NATO'da. Lê helwestê herî tund ji wezîrê derveyê Amerîka Tony Blinken bû demagotiya televizyona CNN divê Moskw biryara xwe bide ka dê bikeve danûstandinan yan dê bikeve berokê berhengarbûnê. Wî hojdarî da ku Rûsya dê rastî encamên xirab bibe eger careke dî êrişî Ukrayn bike. До азербайджанського народу, ви знаєте, так званий... نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا. لە هەولێرە هەرێما کوردستانی سێ خوشک دە قەهرەمانیە عەرەب و ڕۆژاوای ئاسیەدا ڕاکردنا گرانیاندا یعنی ئەو بەسەرکەتن و هەژمارێک میدالیên زێرین وەرگرتن. Vê dawiyê jî wan dest bi rahênanên kir ku wekû amadekarî ji bo qehremaniya Rojavayê Asya ku biryar e li welatê Kuwêt bi rêve biçe. Ew her sê xwişk bang li desthilatdarên Herêma Kurdistanê dikin ku bala xwe bidin ser şiyanên wan. Pemnêrê me li Hewlêrê serdana cihê wan yê rahênanê kir û ev raport amade kir. Sê xweşkim
هەرسێکیان پاڵەوانی وڵاتانی عەرەبی و ئاسیان لە یاری بەرزکردنەوەی قۆرساییدا. بەشداری دوو پاڵەوانی غەرب ئاسیان کردو و دوو پاڵەوانی عەرەبی و لە هەر چاریان توانیمە پلەی یەکەم بەدەست بێنم و ئەو توڕێکە لە شکڵاو کرا توانی ببمە خاوەنی 6 مەدالی سەر کە ماچێکی خۆشحاڵە. یاریزانی هەڵبژاردەی عێراقن چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا پاڵەوانێتی وڵاتانی ئاسیا بۆ 16 وڵاتی عەرەبی بەڕێوەچوو. ئەم سێ خوشکە توانیان مەدالیای زێڕۆزی و بەدەست بهێنن. بەڕاستی ئەمە هەستێکی زۆر زۆر خۆشە لە بۆ من کە ساڵ بە ساڵ دەستکەوتی بەرزتر و بەرزتر و بەرزتر بەدەستێنم. یعنی هەر ساڵێکم بەشداری پاڵەوانێتم کردبی بمە خاوەنی مەدالیای زێر و بمە خاوەنی باشترین یاریزان لە نێوان وڵاتە عەرەبیەکاندا. لەگەڵ ڕاهێنەرەکەیان جارێکی تر دەستیان بەڕاهێنان کردووە. ئەوان ڕۆژانە نزیکەی 3 کاتژمێر سەرقاڵی ڕاهێنانن و خۆیان ئامادە دەکەن بۆ پاڵەوانێتێکی تر بە ناوی پاڵەوانێتی غەرب ئاسیا کە بڕیار وایە لە وڵاتی کوێت بەڕێوە بچێت. ئەمە نزیکەی 6 پاڵەوانی عەرەبیمان هەیە. ئێستا ئامادەیان دەکەم ئینشاءالله لە بۆ مانجی 2-3 لۆ کوێت. هەروەها 3 پاڵەوانی سەرەکیشمان هەیە کە ئەوانیش ئۆشین و ئیسرا و ئیناسن ئەوانە پاڵەوانی 11 ساڵینەوە بەڕاستی ئینکاری ناکرێت چکەوانە ترسێنەری ستەیجی پاڵەوانەتیانە. بە تایبەتی ئۆشین مەترسێکی هەرە گەورەیە بەڕاستی لەسەر زۆربەی وڵاتان مەنال وڵاتە عەرەبیەکان حسابات لە ئۆشین دەکرێت پێش ئۆشین دابەزی. لە زۆربەی وڵاتان پەیوەندی بە یەکتر دەکرێت ئۆشینخان لە چ کێشێک دێتە خوارێت چەند بە چەندی دەکاتن و ئاسن بەرزەکە تەمرینی هەیە نییە. وەک ئەوان دەڵێن ئیناس خاوەن 26 مەدالیای زێڕە و ئیسراش 24 مەدالیا و ئۆشینیش 21 مەدالیای زێڕ و سێزیویشی بەدەستهێناوە. بۆیە داوا دەکەن گرنگی زیاتر بە توانەکانیان بدرێت و پشتگوێ نەخرێن. ئەم هۆڵەی کە تێیدا ڕاهێنان دەکەن پێویستی بە خزمەتی زیاتر و نۆژانکردنەوەی ئامیرەکان هەیە. ئەحمەد جێباری دەنگی ئەمریکا، هەولێر. بینەرن هێژا بە vê raportê em digin dawiya Kurd Connection'a îro ta roca înê silavên hevkara min Revîn Doskî, Ferhat Felahî û Xalid Fetah li kontrolê û li vir li stûdyo. Hevkarê min Canî Dîlan û min Salih Demîcer ji bo we her şad û bextewar bin. Bimîne xweş.